My name is Matt Hardy, and I am super excited to be announcing I am returning to Puerto Rico on August the 30th. I am coming to the anniversary show in Bayamón. It is going to be absolutely maravilloso. El más importante de todos, aniversario 52. 5, 4, 3, 2, 1. Dedicado a Mr. Hardcore, Rico Suave. Además, reconocemos la aportación del doctor Héctor González. Separa la fecha, sábado 30 de agosto en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Boletos a la venta en tiquetera.com. Rico, suave.